I pozdrav smo došli na LDS kanal, danas igramo Outlast 2, znači nova epizoda, novo sve, nova na par 4 idemo Last time, kad smo izašli, došli smo do ovog mosta koji je totalno razvaljen, tako da mi se trebamo da prođemo i da vidimo. Neko mi je rekao da na tab vidim koliko imam baterija, imam u ovom lijevom džepu, znači imam 3, 1, 2, 3, 4, 5 baterija i jedan bandage. Znači to nisam prije znao, ja sam samo mislio da bandage, nisam uopšte nešto gledao. Tako da thanks for the tip. Idemo dalje, znači evo ga another way, mada Boba se ne vidi. Mrtva tičurina. Još jedna mrtva tičurina, ako mi dođe ona sa pijukom. To je ovo, druže, kao one kockice mi je neko poslao mrtve tice. Ja ne znam, života mi. Saving. Boca zapaljena na kukuruzi. Na kukuruze. Amo. Doktore, kakva je ovo pečinica. Da ako me neko uvati kroz nju. Fuck. To je ovo, druže moj. Okej. Idemo dublje u pećinicu. Nadam se da tu nije ona ženica. Ako jeste, loše ćemo se osjećat. Šta? I ju, majko Isusova. Aj joj. Idemo tebi da imamo što smo snimili. He said she did it to herself. He said he was protecting you. Šta? Okej. Ovo je malo čudno. Ti, brate, ti si ga, evo ovaj ga je brat zapisao. Ovome što su radili, ovo samo on zna, brate. Samo on i Bog ovo znaju. Moj brate, što je ovo? I ovaj, brate, isto, ovima je priča jako čudna, ovima treba napraviti DLC neki, bez evancije. Lele, što učinje od ljudi. A, evo mi je ženica, dođi. Žena, neka, na. What? Svi primetili da se neko vješa ovdje? Lele, kakvi su ovo tripovi. Lele, čuje li se nešto? Ne, ništa. Lele. Ok, ovo je kapelica. Ovo je kapelica, da vidimo kako smo snimili. Chapel. I can see the chapel. How far did this go? I'm feeling my teeth at the sound of scissors. Ne, zanimljivo. Very interesting. Very interesting. Ok, ništa, idemo pomalo towards the ledge. Već ja trošim kameru, mora. Evo, maj neki. Nije nego opet neki zatvor. Opa, čim je saving, znači neki jumpscare, nešto neka govna. O majko se. Ok. Nice. Ovo je neko nešto iznad zatvorio. Tako mi ne pošalju onu vješticu dolje, ono stvorenje. Ne, ništa od mene neka me uvati. Što je ovo? Ovo nečija glava ili su neko sprda? Ja ne znam da je... crvena je sviće, ne valjaju. More children dead. Čim sam to pročitao dosta mi, ali pročitat ću poslije obično. Ima ovaj običan menu screen extras, to jest ono recordings, pa to pročitam ja fino, sve to lijepo ide, sve je to normalno napravljeno. Amo slowly da otvorimo. Kad otvaram slowly, 10 puta je, znači, 10 puta je gore. Tako da idemo polako. Što god nas čeka, treba da ga dočekamo skokom i trkom. Asa. Zabarikadirani prozori sve sa ovim čovjekom unutra.
Da ako mi iskoči mater mu njegovu. That might be an elevator. It's up Elevator. there, isn't it? Majko moja mila. Power's cut off. You've got to have a generator or something. Joj, sad moram da idem ovamo da aktivatujem. Joj. Brata su čerečili, alo. Raščerečili su nekog lika i to prije dosta... Viđi ovo, druže. Ova žena je luda, jebem ti. Nećemo tamo... Jebem ti živ. Nema ovdje slučajno kakvi zavoj ili nešto, pošto imam samo jedan. Imam samo jedan, a ovdje ničega nema. Ovaj, brate. Fuck, druže! Oni me ukinu čim uđem ja u kuću. Super. Mi ne izleti ovdje neko, pa da me rokne. Vidi kak gusle, a nije guslo, ovo je onaj čalo, šta je već ono? Jebem ti život. Lele. Ima nešto dolje. Okej, evo ga bandage, to mi daj. Čitavu kuću bandage jedan ima, jebi ga. Da nemate možda baterija. Zapališe ću. Lele men. Ništa, ovo je način. Ovo super, ovo smo dobro učili, jeli? Lele. Lele. Majko Isusova. Da li ima još neko ko može da me pojuri? U ovu kuću. Ima li još Stop moving for a faster recovery. Druže. Zajebava si me ovo? John piše si na ono. Ok, drop that shit. Ok, ja već zamišljam da će biti nekakva neviđena govna kad ovo budemo startovali. If I can find my way back to the elevator. Ajde, počni. Ko me ubi? Press H to heal. Bolje da se healam nego bilo što drugo da bude. Bolje. Gdje nestade ona žena? Gdje nestade ova žena? Gdje si pošla? Jesi pošla ili si došla? Idemo onim putem istim koji smo došli, nije velika ova varoš. Fuck. Shit. Gdje je bilo nešto da se sakrije unutra? Hajde. Fuck. Da li na mene može da vidi kad ja pikujem? Ništa. Idemo da skupimo muda. I da uradimo jedan run for it. Samo da se ja još malo vidim jel ona tu neđe blizu, da me ne prospe odmah. Ma. Jebem mi se. Lele! Fuck. Bježi budalo jedna. Probi me, druže, kako trči likuša za mnom, ka ne znam ni ja što, alo. Trči likuša ka Usain Bolt, alo. A ona je ovamo, ja sam lud. Ovo će biti druga epizoda dok ja skapiram kako da se ona evaduje. Rekao bi da je čisto. Fuck.
je prošla, sad treba... Sad! Ajde, pičke! Ajde, asa. Ajde sad, pičko, ako ga sad ne stigneš, nisi ni zašto. Nisi ni zašto ako ga sad ne stigneš. Ajde, pizdo! Kako mi srce zalupa, ako mi srce zalupa. Aju. Kako je brza oca jebem, kako je brza, O majko Isusova, gdje sam sad ja, možda sam se oslobodio njena, što je ovo, God forsake you. Ajoj. Horse to Satan. Ajoj. Lele. Ja sam u nekakvu školu opet, što je ovo? Ovo je bilo u demo, jebem ti. Beži. Ovo je ono iz dema. I'm scared. Ja bi bio. We are not alone. Pa i nismo, please Blake. Okay, we are not alone. She's coming. Lele, ima li ova druga vrata? Znam da se jedna nisu mogla otvoriti. Da. Ova se mogu. Ovo je sa geografija neka, lele. Hoćemo li mi kroz sve predmete ovako školske nastave da se izmijenjamo? Da. How convenient. Pick up the music box. Što je ovo? Hej Lin, imam sestvica, ništa, ko će da čita, neka pauzira, iza mene nešto. Pa i nije. Ovo ko će da čita, neka pauzira ovdje. Ovo ću ja poslije da pročitam kad budem editovao. Čisto da znam o čemu se radi. Gdje ja trebam ići? Ajmo bata. Ništa, jedino mi prostaje ova opet ovdje da probam, ali ovo je jammed, sve ovo jammed. Lele, Blake. Jesica. Dođi, zdopi. Oh God, Jess. Lele. Objesi se Jess, a? Lele, ovo je ona jezičina što me ubačila unutra. Bože, pomozi. Da vidimo što radi ovaj footage. What? Ovo je kao da neko priča unazad. Ali, šta u ovoj igrici nije dobro. Lele, maj... Bože, pomozi, father to the beat. Oli me ubit, lebati sad. Bože, pomozi u sve ti se kunem, ako se nisam sad. Lele. Bože, pomozi. Zabaguj mi sad, to bi najbolje bilo, da mi zabaguješ sad. U ovom jako teškom momentu, za sve nas. Lele, majko, Isusova, lele. You can lock doors equipped with a lock. Jao. Gdje sam ja upao? Ovdje je dobro, ovo je dobro što sam ovdje stao. Ovo je dobro, jebi ga. Vidi ga iza mene, ulećet će mi, prosuće me kao pizdu, neću ni da gledam iza sebe. Ovamo je! Bježi druže, Radovane. Lele, da ako me uvati sad, a? Bože, pomozi se. Lele. Lele, majko moja mila. Bježi od mene! U pičku ga udari.
bježi odavde, druže, ako ja znam kuda treba da se ide, to je već... Ovo je već druga priča. Nema meni izlaska, moram kroz bunar ona, ja? Moram li kroz bunar pobjeći? Li moguće ovo? A, odoh ja, zamirisak ja na Panaju. A, vidiš ti. Lock. Okej, gdje sad? Ovo da? Okej, sad će me zapalit. Ovi će me, braća. Gdje sad jebem? Ajde u kurac! Bježi, healaj se, ajde. Ajde lebat. Špička ti materina. Svet samu! Kako je ovo intens, majko Isusova, ma. Ništa, hajde. Ništa, bateno ti. Ajde, please. Ide. Da li nas neće više smarat oni likovi isti? Koji nas smara evo već 10 minuta. Stvarno, ja da oliko bježim od likova, ja bi se života mi pobio, pa lele, jel mu ovo žena? Nije, yes, nije. Yes, no. Nije mu ovo žena, ovo je neka ubijena. Ne vjerujem, sad ćemo vidjeti. I guess this is where the magic happens. Da. Chairs for an audience to watch. Da. I only saw her afterwards. I couldn't have... Dobro. The showroom, okej, ovo bi trebalo da je to, ali ja hoću da igram do prvog sejva kako bi ja mogao nešto učinjeti, jer ovako bez sejva ne mogu ništa. Izgubit progres jedino. Kamperu... Noćas budi drug, ja ne znam života mi, mene pitaš. Ja se sto pitam. O, majko Isusova, pa neš li druže? Pa neš li. Ne bi se ovuda penetrao, sve da mi je ne znam što. Okej. Where the fuck are you? Moj brate. To bi trebalo da je to. Ne znam života mi. Kaka kućerina. Shit! Ljudi, prije nego počne još nekakva retardirana bježanija, da vam se zahvalim što ste gledali ovu epizodu na ITLTS kanalu, zato ako je neki rough cut ovdje, znači falilo mi je recording time ovdje, ali meni je maksimum recording time podešen na 32 i nešto minuta, tako da imate neku predstavu koliko sam ja snimao ovu epizodu, koliko sam se ja mučio, jer sam se ću sve izgledat s budžetu 15-20 minuta, kako ne znam. Pošto je ovo igrica koja ne treba da bude izeditovana, ovo treba igrica koju trebate da gledate moju reakciju, jebi ga. Znači ljudi, bez da dužim neki sad moje planove kako ću ja to da edite, znači hvala što ste gledali ovu epizodu na ITLTS kanalu, mnogo mi sviđa kako ide ovaj serijal, onako, baš je onako nekako, vrati se lijepo kanal na noge, sve je to fino onako, tako da ljudi vama velika hvala što ste gledali ovaj video na ITLTS kanalu, posjetite linkove u opisu klipa, subscribeujte se na Facebook stranicu, subscribeujte se na kanal, lajkujte Facebook stranicu,
učlanite se u Steam grupu, vidite neke igre koje imam dole u komentarima i sve u svemu ljudi, treći put hvala vam što ste gledali ovu epizodu na 3DS kanala, mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova, do tada veliki pozdrav, ćao! Hej ti, hvala što si odgledao ovaj video do kraja. Ukoliko si uživao, ne zaboravi da ostaviš like ili subscribe. Naravno, evo ti neki random video sa strane. Uživaj u ostatku dana ili noći, mislim zavisi kad gledaš. Ćao!